Hi ma'am, I just want to show you this video. So ma'am, with your phone, ma'am, you can come money. Title paragraph thumbnail so ubir man do si layer ko Redmi 10 Prime se do si se burger car na hando comment to open the comment si ngona idi taw khban khalo ngoni si sam ka na phone ni ko ina ga taw khban khalo lai khanjan na ga dan to kyo ko nga han yeng ba ha ko de comment dai video sin khal yeng thagalam je is do thagala pan do na ko do si se yam na ka na phone ni ha ga ba usul do taw khma la le thu ne do si da mo do ma am si da ko ma gi India's most trusted ko smartphone brand the smartphone brand do gi India's number one quality smartphone brand ka kim am ide ka de watch ma pi ko si ye ga hum ni ti se do si phone si gi ne hajik taw te san boxing do si da my priority camera mari yaw re ko do gi ma gi processor ge loi ka ni my priority ko gi de do si si gi kan ye ng san boxing ko ga do ko ma gi review sun do su yang sa camera test ke game test ke na na second channel live na ge do description da happa mang ge do subscribe ko biro do thagala ge ma gi do ngasi video thak ko ga hayeng gumba thagala ke ko do thagala ge do ga मैम ना सी कैमरा की दी लोई उलानी सी वीडियो से दुगा सोशल मीडिया सु मैम ना फॉलो तब यानी फ्री आता नहीं को दुगा चैनल से ना उला कोइना अदु सब्सक्राइब तो मो फ्री ने तो पैसा तिंग दे दो हॉर्स को लेट्स गो मैम अदु दे हजे अखोय हांग से को का से 10 प्राइम से रे मागी 90 हर्ट्ज को माय रिफ्रेश रेट से ओन फोन प्राइस गा हरदे अदुगा हजे को दम हनी ब्रदर खरा प्राइस दो full video full video kana ba ngam miss to many price come to on the go duga thumbnail so my price number half ma ta oi gim na number sida my 90 hours ka ki ko for sure to price on kama ma ma thumbnail u da do si am na price 90 hours se ma iko 60 wa de ba sida power by Redmi series my ma da ma design kana nga ha de san phai ne ye ba kana ba duga sida ma gi user instruction ha ga da user manual ha ga da ya me it was sim pin le ko is it that pin Kessler pura pure can transparent. You cannot do it good. Kakak lawa cannot do it. Jadi case ko kakak lawa macam itu. Wow. What's this? The AI cannot AI KMC record juga photography system sih ramai. Photography scan to then 50 megapixel there mathakta 50 megapixel ne hoiso sigi price ya 50 megapixel azu camera mari yawse camera phone ne wala color ga sun tyo this the white or so the blue or mo ama 3D gi maning don thoga ken lei dana ama rainbow color thok da du thoi ko do magi ken ha case ko cover ha gira do hard oil phai do ko parwa paper son quality do ide my finishing su fasan to re yong bas ko sai ke ke curve su ko mai sa back se mai disi je curve voice pa no mai no ko finishing su magi transparent case se laga over hai gira case agar transparent disi apsa lagi yang se color sa mo phaudo ga u brana ai fasan ko ado sila ram yingbyo u bodi dong uri ko fasan dong yingbyo ado case se hapaga bomb su fasan protector ya masa yo ser ko ko aduga slamagi hando ina center de turn yes ko hapsal da lo thok pa wa ba moi ha ba ta tai when it fix mai sida magi yo is the volume rocker yaw re ma am hek yem ba ko right side to front power so ko ado sida volume rocker layer up and down aduga sida on off button ko sis no on off button aduga plus finger sensor o de mala mai si wire ni yaw sida de or sida o de man ko finger sensor so re aduga on off button so re sida volume rocker up down ko plus minus aduga sida magi speaker layer ko secondary mic for speaker hai mic ko aduga sida na IR blaster ne aduga sina speaker aduga sida na 3.5 mm headphone jack ko 3.5 mm headphone jack to aduga sida sim ejector sida sim tray ko aduga sim ejector pin se to si aduga thillaga magi tray sang do se aduga tray sida nano bra sim ani tang happy do bra just sim plus memory card ama happy dana ani hafam yaw bra na just slot to contract triple slot bra do yang se slot se single bude wa mara do kan ge do yang se wow man good news sida sim ani hap ya re memory card am hap ya re nano sim ani hap ya re aduga sida memory card hap ya re ko micro SD card hap ya re yana fa
aduga si phone se ma'am RAM da ko expandable to yai 2GB wo expandable to yai do skip to bi ba reader sing de khang ma ha o shala mo de khak si skip to ma de pa che do sida magi kano ko primary microphone le se secondary le se magi speaker on ko le se da type C charging le aduga reversible charging ne charger kano ko do ha di se type C se som do ne san thing ko san ko sia bi ko e kan lo yan ha ba ne aduga sida my dual speaker ni ko de se sidam se arni sidam charsina kitangi right side ki up te sakhat pasina middle do ko middle su tare high ko yara middle am har ko dai middle de te do mai ai lei pa do se mathak to leiba aduna game sam di nungai ni stereo speaker ni headphone yaw du su hadi headphone ha pasin de dum hen ni do bu kan hadi long pha do kaw yaw den do kan ma sa thong tam dum game sam ni kan da yaw do yaw do si lei pa ngwa bi face to oi si phone se party che thaga le Redmi power by Android series me do ko mux da MIUI to re do ga music to le I talk to them to music talk to them MIUI pro MIUI 3.5 ni ko 12.5 मैं तो size से है ना तो से को ना kan se side da okay lo to ko le मैं side ta punga hangi was plate sam le version adu sida magi masagi MIUI 12.5 yauzare inbox ko update obusare hadi yauzare yamna fawam ne se do adu ga sida kan ke do English India kan do ko magi this is India ani ne from the India hai ga ya le sam wa tan adu ga ma'am sida magi kan do ngi ma se magi kan se ko classic oi color se app drawer se atma to se khali ko asigi na classic ko in color se loading app area na tan nai ti ya roi anau tha pani na magi aji khan disin do kan to ni ko khangat lin ni lore me am thagat pa sida le sida masa app lo to le ko duga ma handa kan so masai pre install app pa yok to khale ama bu dia remos ado to pom ti ok adun do Netflix ke do me am sina ko ni sidia re ko brand duga atai thokra ke kan da game gum do dem ti ok to u game ke ok de to u to sida me am do 12.5.3 yung irin mani nga hangai di 3 of them ko no when hin sum hin ga phone no to li ga hin ga to ko duga sida magi kana se ko 64 ne do 19GB masagi ke game poche gi lo me duga sida magi Android version se ko Android version 11 ne MIUI gi 12.5.3 ko duga magi all spec sanga sida magi all spec sanga my processor je ko sida Snapdragon yaw ni hange duga MediaTek yaw sulai me MediaTek yaw pa mo su Redmi da available oi ko Snapdragon su oi aduga sida yaw sina MediaTek ni yaw se MediaTek ki Helio G88 yaw re duga magi CPU sina 2x ARM Cortex A57 duga 2 GHz oi ko 2 GHz and 6x ARM ko duga magi GPU se ko magi graphic ki se sina ARM mali G52 max aduga GPU frequency ko aduga 1000 Hz ne modu ose 1000 Hz ore megahertz ko ado si phone se adum yai khale my processor je my price ga aduga refresh rate 90 Hz ne ko ado ma'am na si phone sida magi RAM in ROM da 4GB RAM ROM si ki price na ma'am na price se 12500 da phangni aduga ma'am na ka sokhot par RAM juga sokhot par ROM juga sokhot pa na 6GB RAM aduga 128GB ROM sida na ma'am na 14500 da phangni aduga RAM loina ma LPDDR 4X oini aduga ma'am na magi RAM se ko expandable up to 2GB RAM oini hadi ma'am setting sang da RAM don thoi ani ko ado adu ma RAM do 2GB hingat hele hal na kan gi tap ko hadi 6 layer ma'am na do 6 7 8 ani hapal da 8 tare do 8 makka yeng na be ani din adani layer ko do 486 80 hingat hale dana do direct 8 so re do adum sangam na nungai na ba yaw bane expandable magi 2GB RAM yaw ri se ko ma'am aduga magi display se magi 6.5 inch ore aduga full HD plus display ne aduga magi kanusna adaptive refresh rate na 90 Hz ne size re aduga magi resolution se 2400 into 100 ni ko aduga magi contrast ratio sina 1500:1 ne aduga magi refresh rate na size 90 Hz aduga dual speaker su ore ko magi se aduga headphone se yare FM radio lo yare brightness so dum ma'am bro nga ko fana dum bro brightness so full ne lekali se
मैम से नेटवर्किंग कनेक्टिविटी है मैम वाईफाई से 5 यागनी ब्लूटूथ 5.1 ने मैम कहीं से सिम हाई सिम हापग 4G अनिमक लोनी 4 मागी कहीं से है सपोर्ट है 4G प्लस 4G 3G 2G मैम मागी कहीं से रोम से मागी मेमोरी का हापम याद एक्सपेंडेबल से 512 GB हाप यार मैम 64 पाम 64 हाप यार 512 GB पाम मैम हाप यारेको मैम मागी कैमरा के खाने कैमरा से मागी प्राइमरी कैमरा से 50 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और मागी एपर्चर से 1.8 ने मागी अल्ट्रा वाइड मतलब अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल और अल्ट्रा वाइड की एपर्चर से 2.2 ने मागी FOV ने 120 डिग्री को मैम मैक्रोदना 2 मेगापिक्सल लेंस और मागी मैक्रो लेंस को मागी कहीं से एपर्चर से 1.75 एपर्चर ने मैम ना पोर्ट्रेट मोड को पोर्ट्रेट मोड ना मैम 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर फंगनी 1.75 एपर्चर निको मागी एपर्चर वीडियो दना मैम ना वीडियो नो मतलब 100 सु कहीं यानी 30 fps संग 720 to 30 fps मैम ना 720 दा स्लो मोशन नमना 120 fps फंगनी मागी सेल्फी कैमरा से को सिदना मैम सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल फंगनी मागी एपर्चर ना 1.12 फंगनी को मैम से फोन से डायमेंशन की मरद है डायमेंशन से मागी फर्स्ट हाइट को मागी हाइट से फोन से वांग सांसना 162 mm निको मागी विड्थ से 75.6 mm ने मागी कहीं से को कहीं से मागी थिकनेस से था भी सांस मोबाइल को से मागी थिकनेस से 9.6 mm निको मैम वीडियो से मत लगे मैम ना खलगदी लाइक तौरमो शेयर तौरमो फोन से मैम कानी कानरोद मैम है मैम पामी पामदे कमेंट से इबरमो मैम की फीडबैक वीडियो से अनौब लापरना सब्सक्राइब तौसनबीरमो नोटिफिकेशन ऑल तौरमो है वीडियो थाल खुद मैम गंता यौना इहान हान येंग यानब वीडियो से मत लगे स्टे होम स्टे सेफ बाय बाय।